Ngata atet istirahat takam hangka malemiti, aku ngayak takam same-same nyandrengei lengan Allah Ta'ala. Sana Allah pingka janji wau Injil Matius kalaan 13 bagi saka 30 isa hampe bagi saka 30 we Andri ulu basaan rarapisan neu diki sasawi. Pelaksanai katulus sana sinta hang Tuhan takam Yesus Kristus diki sasawi pangkan isa pangkarumisni. Secara sekilas inon lariran diki sasawi sahalus atau sarumis tatu uiru mahirirani daya kapi halusni. Tetapi ketika diki sasawi iru haut na amule hanye tumbuh ngakau jandra dan hangyaru hanya bariran. Salah satu nih ya Alkitab iti uningan urung tudi muneng dan mihanai hangyaru. Ketika hanya masih dikihuan na mulai huan tumbuh ngakau jandra bujur mahirirani. Tetapi ketika hana amule tumbuh ngakau jandra maka di kisah sawi isa halus tuniin tenek bariran tatu. Na pelaksana katulu sana sinta hang Tuhan takam Yesus Kristus. Mungkin pada takam iti naan sangingkam bahwa inon lawangun la diri dan pamelum ku iti mahi banget la bariran. Puang iya keadaan atau wangun ulun. Uang duit harata banla mahi paranah naan. Kairu pada kedudukan pangkat jabatan same mahi pada. Balu inon lariran la diri ku iti. Mungkin iru naan hangkunuan dan pemikiran takam. Pelaksana katul ada minder. Ada putus asa, ada manang ate. Daya inun pun keadaan takam. Allah Ta'ala sini makai takam katan tulu. Hampan jari ulun sabariran. Bariran neung. Kerajaan sorga. Ataupun hangwang basa maanyan hang Alkitab iti amun Allah Ta'ala merentah. Daya kerajaan surga atau amun Allah Ta'ala merentah hidup puang ikat bapaner masalah isa piunengan santu takam surga. Tetapi hanya pada bapaner neu keadaan. Daya amun naan keadaan isa tanang damai patut mae sanang. Dan keadaan isa bariran. Hirulah tanda nih kerajaan surga. Atau Allah Ta'ala merentah hiru hadir dan naan. Nah habuang keadaan hiru. Maka takam tahu napakai de Allah Ta'ala neu pada ngulah isa keadaan patut mai. Keadaan isa tanang damai. Keadaan isa patut isa mai sami kekala kerajaan surga hiru. Hanya hiru ita ulah gawi kia kerjayung jangkau pe tangan takam. Ita pemikiran takam ita papaneran wiwi mulut takam katantu. Neu segala sesuatu isa patut isa mayang keliling takam maka iru pada jalan takam neu napakai de Allah Ta'ala nah jadi perwujudan kerajaan surga iru atau perwujudan keadaan ketika Allah Ta'ala merintah. Hayu pelaksana katulu sang sinta hang Tuhan takam Yesus Kristus inun pun keadaan takam kawe pun wangun takam katantu Allah Ta'ala sini makai takam walaupun mungkin rama ulun senino takam kata dipulak mate. Naan ulun semerendahkan takam nganggap takam puang iwa wangun dan mahi bariran. Tetapi hinda lagi itu Allah Ta'ala sini makai takam katantu. Itah jalan sederhana puang jalan isa tamam tatu. Sederhana tetapi pengaruh ni tamam. Dan riran ni tamam pikaliling takam pihiye pun selanang sekitar takam. Pertama itah wiwi mulut papaneran takam. Ampiriran wiwi mulut papaneran hampan tau jadi wiwi mulut papaneran isa patut mai. Ketika naan ulun mahanang ate anyu tentu rariu. Ketika naan sekawawen semangat anyu semangat pehe. Dan ketika naan ulun perlu nakarawah ampiriran pe tangan takam neu ngarawah ulun seperlu nakarawah hiu. Jadi ketika kehadiran takam hang penah dunia itu tak umulah suasana keadaan tanang damai patut main
maka hangiru takam bariran tatu biar uninung takam mai berarti mai uninung takam mai bariran puang iwa bangun tapi takam setau ngula keadaan sepuang iwa bangun itu jari bawangun dan ngula bangun isa patut hang pamelum takam hang pamelum ulu-ulun senaan hang kaling takam hang ave pun takam muneng takam na amule daya Allah Ta'ala itu jari prokseni katulu isana sinta hang Tuhan takam Yesus Kristus takam na pakai da Allah Ta'ala jala diki sasabi nyanit na dinung pangbariran tetapi ketika takam haut na amule na pakai da Allah Ta'ala dan angin ngau nyinrah takam tumu ngakau janra maka takam akan bariran percaya nih katan tulu hal itu pelaksana katulu sana sinta hang Tuhan takam Yesus Kristus takam itinun pun keadaan takam tenek bariran ang mate Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala sini puaikat bariran mate Allah Ta'ala bariran pada neu hang kaliling keadaan takam hayu takam menciptakan ketenangan kedamaian katan tulu hal isa patut isa mai hang kaliling takam ada takam ngampiriran wiwi mulut takam ngulah daur ngulah ona ngulah pibaburen kawan ulun ada takam ngulah kawan ngampiriran pe tangan takam neo hal isa pang patut neo ulun lain sengulah nang ate ulun ngulah hal-hal sepang patut nadap ulun lain daya amun itu terjadi puang takam ngampi hawi kerajaan surga atau keadaan Allah Ta'ala merintahil tapi amun itu terjadi maka justru takam jari ulu-ulun sangene neraka pikawan ulu-ulun hang kaliling takam. Selamat kemalem, Allah Ta'ala nyindra, selamat istirahat. Semoga upi ulis takam, uras patut mae, dan kauni Allah Ta'ala ngamuan takam lagi, andi kesehatan kami gasen, ketenangan kedamaian semangat, leonam palus perjalanan pamilum takam. Tuhan nyindra takam ketentu, amin. Selamat kemalem.